Nagsugod na ang world premiere sa Maging Sino Ka Man remake nga bag-ong proyekto nga pagabituonan nila Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza o Pambansang Ginoo David Licauco. Sino ka ba? Kailangan kong gawin eh. Sino ka ba? Sa unang gabii pa lang, puno sa maaksyong eksena ang panagtagbo sa karakter nga gidala sa BarDa Love Team. Ang sikat na salida kaniadto, mamahimo na makita sa telebisyon matag alas 8 sa gabi, pagkahuman sa 24 oras sa GMA Telebabad, GTV, iHeart Movies o Pinoy Hits. Laing parody song sa giilang Kapuso comedy genius Michael V ang gihangop sa mga netizens gumikan sa makalingaw nga lyrics nga daw paigo sa mga coffee lovers. Ang Lola Amor hit single nga Raining in Manila gihimuan og parody song ni Bitoy as Lolo Canor nga Waiting Here sa Pila. At kung ilibre man kita kahit na tolo vati pa, kulang pa rin sa utak mong malabnaw. Miabot na sa 2 million views and counting ang iyang parody song sud lang sa 24 ka oras. Malipay no sab ang bandang Lola Amor sa maka good vibes nga parody song ni Bitoy.